thutha wa mafans gukorwo makiuria na njira nene muno kiria gietumire Ken wa Kuraya akorwo akiuma INOORO TV na kuingira full time country music. Riu Ken wa Kuraya ni ayumiritie na kwariria uhoro ucio na njira ndikiru. Atuborori atia Tedavire ku ndio guku muthenya wa kinya ni ngumwira kaundu. Asante. Hapo hivyo nimechini na Holy J. Subscribe to Holy J TV. Are you holy? Hello guys and welcome back. Now thutha wa Ken wa Kuraya gukorwo ataroneka kwa INOORO TV otoria mafans mamenyerete mafans ni magire na ciuria nyingi guku makiurania ni ki giathire na mbere nginya Ken wa Kuraya agitweka ati ni afutwo kwa INOORO TV kuona ati Ken ari umwe wa amemerekia a INOORO aria mari ngumo muno riria ari kuu kwa INOORO na horo uyu ugituthura dereti nene muno guku online riria tuonire Ken wa Kuraya ni ngira full time country music na akianjia ku advertise irafu iria arithi ya kuina country music na mafans magetigwo makirigwo niki kirathi na mbere kuona ati Ken wa Kuraya ona ndaririirie uhoro uyu ha kana ha na kuo mwena wa INOORO TV makirehe amemerekia agi aria makoretwo manyitiriire mwaro haria Ken wa Kuraya na NJAMBI matigeire. Ken eigongona-ini ria album launch na Thanksgiving ya Karango wa Muraya ni ereire mafans ati muthenya wa mithenya ni akamera kiria giathire na mbere nginya akiuma kwa INOORO na wega ta wega Ken ni igite kariko gake tondu nenda-ini ciake cia ukinyaniria ni athire na andika na auga uria ekorire afutitwo wira kwa INOORO na niguo augire: Man fires, God hires, approves and sustains. Better days ahead, inshallah. Na hau agekira screenshot ka WhatsApp group iria ironania arutetwo group-ini someone removed you. Kuonania ati group-ini ya amemerekia INOORO uguo niguo ararutirwo. Na andu mega tumarathie comment section-ini kumutumira ndumiriri cia kumuhe mwihoko. Ta Windrose wa Ngoi aramwira Ken wa Kuraya the same favor that opened that door back in 2015 is still at work. Mary Lincoln na keramwira wait for a new level and new grace. Juire no ekomera ringi. Miriam maingi na keratuburira no warutire Ken wa Kuraya group-ini iyo na arauga rukwaro removed you. Ken wa Kuraya, your setback will be your comeback in a bigger way. Celebrity social media manager uria wegatu muno ugwitwo Bruce Newton Mungai na kerauga pole sana Ken wa Kuraya, it shall be well. Mirori tutiro turamenya wega gitumi gia Ken wa Kuraya gukorwo akirutugwo INOORO TV no kuringana na updates iria arathi na mbere na gutuhe ni njui at the end of the day tugukorwo no horo wothe wa gitumi giake gukorwo agifutwo kwa INOORO MENA NJAMBI na haha niho tugukwira maundu macio mothe. Mirori no urute maoni maku megie uhoro uyu, unaweza comment hapo tuambie maoni yako kuhusu story. Tuendelee kusubscribe, like, share, comment, tuendelee kusonga vizuri. In the meantime, it's been your boy Holy J and adios. I'm gonna see you guys in the next video.